Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and a Radio Mbulando Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai. Ibula una ngana turanga kei na marama and the weekend of Bagitiko and Nondai was sitting on a vata vata and the Bogavina Vinakan in the round shota tale. Mevaka and on the Viloku and a singer and a Noah and a radio Mbulando about the San Francisco Nikauti Kenda Vatamai. We are to go in the Babononi Zadaka and Donatikin and the Reda to go anyone in the Bayan Ratuen and Vatavango and the Bayan and the Sartungai Burur. Sini bakan retio na retio alelo na do sarasara kina tabo kambula tonga ibiti ke bakan dati ko may kina isuba na be korongan on tabo no kwengo ni sabo kambula sarangay bura ni bula binaka mo Australia may New Zealand binaka lebu na semati ko may na tuko Katorika binaka lebu may na tu Micronesia pelimbo tena kandabu ke muni na kanda na dua batati ko may enan tabo nuango ibiti na be sana itini kaba binaka lebu na daw semati ko may na be ngauna batabo ngo menda sota menda be tomaniti ko enikina da be talanoa da be wasei da be boga maruta kitalenga nimbula binaka na kanda ni boga rongo tikongo na be bonua bole kati Santa Rosa ma Sacramento e San Francisco nimbula binaka na kanda ni boga rongo tiko menda deba ke barani se sambongi lebu tikongo e bakaki na maimbola tangane da boga binaka boga lebu ni rawan sota tale na singa lebu indai na ngauna ibiti de singa yoti toko ngango na tiri kandu na 5 miniti o tina ba na 5 miniti na ngauna Santa Rosa e kabitiko ni singa tu city
Santa Rosa ene be no tale so ni bula vina kana vakanta ta sa sema tira tiko no be no ni daga kana be bola ni daga ni borongo tiko era lori se motoka ni be to sa ke tiko ena buku ni tabi so na garaba na singen dai and sa be kinda bogi tiko ena bula vina ka kena marau ni ta somebody sortale ena radio bulan dua bata San Francisco ni kauti kenda bata mai. Dedication, Suba, original, Andy, sing for them lady. Nilomuna matani singa, eva kadiri lolo mandina, taraliliva maina muaira, ni marabutu na tomba koya, koroturanga au mai seretaka, na vanua engoro iraramba, au baka na mataya ni kiwale. Singa talenga, kena tamata eranda umanaro, mata vina ka eranga iserao, mata tilo saka imara mambale, ya mutambo masera kakayane, no muya sana na koro turanga, na nungusuba. Super embrace, tropical love it, no she can't contain. Her sweet sunny lips and the super wave skis. Brighter are her days and her night to bring the place. Beautifully people, different colors and races. Smile all around and your front upside down. Taking at the cover, super city where you're bound. Deep enemy out and life for super can be found. Even a level to Sabi Kindabaki and single level in the Indai, a level, a cat on a single level, Baleta Maiviti, Single Civiton on a tin can do in a tin in a minute. A case Santa Rosa and the right that con the Calos, I will in Chukanaka, so, and it's a Civiton on a bar, and tin in a minute, and a cabinet to city, a single level tico ni Singapore Kalulu, Maiviti and Nangango. The Bobina Lebu, Tarnadola, Sivaniolo, Lube. Walebu me ndenarau lola matuati na US Fiji Times Online bula may na US Fiji Times Online San Francisco do mula bina Katorika binakawalebu na naman ni tukutuku may nanoan isang badi weekend pa kitalen na singalebu indai mbula binaka singa tu city tikongo
mai na tukuka cabinet city kai nakatiko motorika uza toka na tukuka ia nui takene nangale vinakaran raki vinakaran pengaravi toso vinakaran tabe samati toso vinakaran taka kena bilisi ndangaravi nikua vinakawale bu Jim Turanga usengan nikila so Jim Turanga ngai nandau kila ia bula vinaka Jim vinakawale bu na samati komai wais ndiba vesi wanga endra vinaka rabota itiko nikina ngona ilawa ngo Bulio Saki Isaac Isaiah Manasa Talei PJ Iva Tukai Ngida Ngoe Mbavandra lautoka ke rato na ilawa ni kalasi walusanga bulkandua na Nandi district bina Nabdola Daya tribe old scholars lolo mayani bina wale bune lolo mamasu kena yalo bina kana singalebu ndai semati kono to bingarabi kena non to be maruta ki Jim Turanga tola bina imbula binak ongo na radio mbula dua bata San Francisco di kauti kenda batamai. Sengan dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kandau drena na tatu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Biturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California.
Namba di telefoni viwan bunga ono tolu vadima ono saivarua. Erta ungarama talangan ni kenalai waka soburi ani nanomu yaya. Maina nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kivalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na tos nimbula. Kua ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana maki mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo si tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandray pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda wata kay City Beni Raturala. Amani badua ya thaisa wana moniro ngota Bau bakairo bau bakandanga bau bakairo bau moniro ngota Ia, vinaka voleva. Vinaka voleva na sema tiko mai au sanga itu tiko ngau ia rupeni vinaka. Vinaka unitanga ni mula vinaka tiko rupeni. Kero vital no tiko ngau ke Itali na bisinga ngau wakatarunga koe tiko ia saat kuna tiko veo ni sa mula vinaka. E vinaka talanga na mo tuku mai mbale ti Jim Turanga uliada tiko. Se koe ngango na Jim Turanga nda kilake de tiko. Ia sa bakarita ki mengo ni iyo. Na ituku ngo Jim Turanga XFBC the same. Sa koen sa buka bina di bakaki na bula bina Jim bula bina Rubeni singa bina ka kem raw na singa ni kuana singa ni dakadaka singa talangani non da bito kanya na radio bulan do bata San Francisco kauti kenda bata mai Harry Buja
wana nabu Amerika singa kata tu mbamba singa e vina wale veri vina wale buna do tamai sekona ia raunga dola binari dola lango tubu ia dola bina erto kira tiko maingo isi Auckland mai New Zealand sekona ia raunga tu dola bina anda sema tiko ene na singa lebu indai tarongo tuku ena nonta banua kene via sai burubura na tuku mai biti enda rongo ena tini karuan donu na kaloko sanga isi bitongo tini kandua na rua sanga bulu kandua na miniti bitanga beke mani na via lago tiko mai Santa Rosa na ngauna si bitongo na ba ena rua sanga bulu kandua na miniti ni namaka tiko sona be sau sanaya do na non dai tuba ni kakamburaki na be kainda rongo banda bo maruta kina ene tuku enda rauni bakani tiko kina enda be singa ena non da bata ena radio bulan dua bata San Francisco kauti kenda bata mai Saya wale minonda
Wolia back in do nungu life insurance policy? Nakakira ni tutana katin kabitu ni makostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila mother ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera balilai. In time sarangan mai. So ang kali wala ka tala tunda wala. Kuwertongo. Au saya lo bengo kami binasa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serangan kori. Sono ngono santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singelebu sa buka kabi, e baro tangi tu buka manggo sanggay totoka na buno ni kana. May na menda tu ide ni ti, kena buka singelebu sa buka kabi, me buka na buka sekera, na sui, ika tabu teke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Gira raw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tambar ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na itos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kina programo waro taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima manindu na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Nanonda wata kay sitiweni raturala. Let's go. Yani mula na na radio bulan dua batan berna itukutuk. Berna itukutuk na lima se na tini karua na ngauna may biti. Da sati ka burong ada kine so na besau en itukutuku ke na itubo so en da rongo da tiku meba kain na da rongo da na ngauna en radio bulan dua bata. Da baka bina ka baka lipo umbala terto sana duru may kina na tamba da kanyo visa na so na ibaka sala kina so na itukutuku baleta ibunga sarna ulutang ay tarikan da tiku na ngauna ngoi biti. Tarata le tiku nga na bura-bura. Wainganga. Na baka yang ataki baka ba Italia ni Taleboni, na kena soli baka ba Italia na Taleboni, mera baka wele kina nangone. So na iuluta nga nga niti kenda, da nga irongoda tiko ni mbera saranga ni rongoda na itukutuku na nonda banua, na tini karua na kaloko na singalebu ni kuwa, bera ni rongoda na itukutuku na dua na kaloko, bera ni rongoda na itukutuku na rua na kaloko. Sana tika bumbasi ka tiko kina, so na ikuri ni nonda barongo, na singalebu indai, kana ya mai na bisa ungo beba kain da vinakata menta borongo kina sotale na itukutuku me kuringa ni bagalangau ni be marauta ki na radio bulan dua bata da bo bina vinakati kina na singale bugenda indai ni sengai botongo rusang bul kabitu na miniti me tiri karwana kaloko dana nama kitiukin endona marama na mai bagai tabikin na unaisi matewai mai na tamba zaga ndio vista ertong garaba baga tamakin dua na basulawa may baletira na itambangone wata kay na dala ni Beibanga Sini. Iti ko na tamba na yung garaba baka tambakin doya, yung garabitiukin na unay si Matewa. Inda na kay tikaburong o di ko ni Berna itukutuko na nonda banua, na tinikaruwa na singalibo inday se ni Berna Lima, na nonda nga una Santa Rosa, na kabi ni Kua.
se kabiti ko ni sika tu city mai ki ke na ngona kan da bisa mati tu ke na bina bo le mo ni borong ti ko mai na singa le wende indai me dua mandana non da sere mai na kambu ni ndalai kande ni berni ngai bo da ngau non da venga rabi bina bo le na sema ti ko mai na singa le wende indai foyex Nanda bula ko atu tangane senga sarangani kawai tagatuna mati. Kamu nindalai kanda ke semikeli embaleta da buti ke na corona lindi. Wa madala tagati ko na mazongo na lindi toka saranga na be mama ni asano tailebu wa takena asano ra. Toka na be mama ya ke kainda la ko inayabu bere ni kawa inayabu na sana matau ngole na ngoni sala na saimbitu. Muria na ngoni sala. Ona ngala dhambe siro ona ngele ki siro na ndona ngauna sa siro sarati ko ngai na koro ona lindi toka sare na mbuda ira na koro ngona lindi sa toka sar ngakina na isema ni sana ora mai na banua boga turang ro kortumbu era tiko kina na kamuni ko elanga titingo na kena serre mai na lindi mai ra Bula bina kadala bina seko na iraunga bina bole bina sema tiko mai Aucklandi mai New Zealandi lolo maturiat di lolo mamuniat je bina bole bundu na binomi bina bole o seko na ia turanga ni kese mai na viti ina unde lebu basu ki na busa na koibunda lauaki lautoka
Kelly Rongo Fong ni bula binaka tu rangaratu, bula binaka ratu tau, Kelly Fong, kalau ngata tiko na bengarabi na singa ni kua, ke muni na wakanda nindo bata tiko mai ke waisea bushanti. Bula re tau, sema tiko ningo ena anu on nawi, mai sabu-sabu. Kima misalo lo matueni na wekamuni, ke luken rabo, ani bula kemuni, rongo binaga tiko eni yo sa rongo binaga mai no muni tuku me ki mai dingo matiko ena singale buenda indai ni be taratara tiko mai Virginia ena singale buenda indai bula binaka LIMT mate meratunga bono no mitiko kinana no nei laula mai na maka mai nandi na vale nei maboa na maka e nandi ndilia Karalaini na kei o Nukunawa o Losavati o Naundikata o Cindy o Langi Abigail o John o Taibuni Valu o Loata kei andi mere mai Yokalandi New Zealand. Nda se tiko ngami New Zealand. Tata wisara baka tolongo i California. Toka ngango i asani vale. Bula benaka Chiana Ketenuku e baka rorongo tiko e aningo o Dolati Sonoma County, California. Nondai bota ina singale buenda indai. JJ's Food Shack. E tiku kevi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi na ndalo se tabiok. Na kakana boka malangi me bakana steak boka elo ka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai ke na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa iba bitu tolo dio tolo dundo al limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back and do nungu life insurance policy? Nakakira nito tani katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna.
Kavinga ya kila mother chinga ya sala kumana check. Senga tali ni mpera, senga saranga ni mpera palila. In time saranga mai. So dan kali wara katera tunda wara. Kubertongo. Au sahara ro dengo pamilaka. Iyo, o yasaranga na buna, e rau sarra, sa tiko na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan-duanga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu dua tolu walu lima. Dendram beka na ngola ni kibalilo tena puku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Koni lenga sinu ingawa-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo na vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. Nanonda vata-vata kei City Veni Raturala. Nimbula New Zealandi Panovinaka Televi come mai waka lasa Nadui kai e randau talekaka Uni nonra na kita leva mera sarawa Navei Karakarawa tuna bekau au goro-goro Sarauta New Zealandi Monauro Kemuitala no au pilar Menina Daudo Enamor
E bula mana da waraka tiko na itukutuku na nonda bonua na tini karua se lima na kaloko e na singalebu enda indai sa kabi tiko ngoto tolo sar tiko na karoba jim turanga sa tiko ibei tiko ngoni sala ia lolo matuani wa bina bina tiko bula bina ka chona ni koro arna yandra tebi taului kaboro bina ka lebu ke manu baki tuai maloe Caroline Claire Gracie e bukarorongo tiko mai go rewai Oye binak boleh binak kotololo mua kotololo kai tunga mai binak na bingarabi binak iyo binak telangana borongo binak na kawai binak na sema dimai komai suba bula tahu binak na bingarabi olonde tikong go ibiti ui o kebeniti ko sarmai bi Ya nu ita kini to sabi nakatiko na olonday na padangi ebiti daw makatokanan raki o nangay wakari takatalangan ni tukutukunin raki ni o tinay tukutuku na nonda banua na singalebo en dainday. Samdo na kena ibakalaungo ngalangaungo nagay ibakarorongo kibuan walislis man tamatakakan yobi sa wabakaritaka. Goendo na ngada bo ni pingarabi sa pagkadurumiani en radio bulan 2 bata San Francisco di Kauti Kenda Batamay. Isa balang ay nanong usiretale yung pagrongoli nando mo muni wakanan itu nanu marawali kami natu kau tiang Katio le sui ke muni, me amorro moda nando muni, nando mumara we muni tu, oya me ke muni. Kata dragola, rana tale koya, bembau ya betale, ke nasala tu. Langani rambu kawangay sambau langamai. Sabay vana miniti me tini karuana kaloko e viti. Sabay vana miniti me lima na kaloko e Santa Rosa. En singalebu enda indai binabo lebu nando bata tiko mai na nonda bata. Wabakaray takatiko endo na ituba bo me na bakadurumi aningo. Na maramango unay si Matiwai etiko na tambadagagan yubista. Ka pingarabi. En buku ni mbasulawa beira na itambangone. Kay na maroroi ni non rambula inga rabi na tamatatakan yung bisa na tikinago kasi na tikibungo na non napakasala tiko weekenda membaleta na pakayangata kini taliboni ibay kawyaki ani matay suliya talito nga weekend so na ipakasala may na tamatatakan yung bisa na ibay kair to reida baleta na non daitabi na itumbutumbo bayra na ngoni sirikit yung gona buli ngaw na binak menda tiko kina keira na ngone ka rada ka botiu kina sona zakayanga e vale se ene be bon esto enda na numa merayanga tiko kina ena singalebo ndendai gona kene matai gona kene sebu be unaisi Matiwai yamba kileila yekudo endona kise kitongaraba dorobo yamba kilima yekudo bandona ngone lewa yamba kitolu bulawalu ke awan yan rawale ngana buvale ena buku wale ngani kude baka edoria ena kanga rosa raba sai baka wele tune lu venda na talevoni be membole kende tiko kin na lawo itu kuno kwa yamba kitin ka walongone ngai tarato ndo na talevoni mesaraba me ba Facebook me ba Instagram me ba TikTok Twitter or anything to do with social media
ke saba social media ngone na lawa itu kuniti ko ya mo kila na nona password. You must monitor. You must guide. Ke mbasuko na lawa ngone using the social media, se ya lendo na ngone, lebuti ko na mispa nindo ya lendo na ngone kuniki na gekome vikito. Wana sexual offenses and child abuse. Ia ke baka ke to reida na buni mbasuki ni lawa ya asenga ni andrabo nano tata, ke to na ronyo bebesu. Na kisi ko na ngone leila ye kudhu ya na baki to lubula walu, eta dina leilinga. Na talebon nei de non roi baka wele na nei nau, na nei mbumbu. Ona e wele na rumo na video call. 2 weeks, ruwa na madha wanon rumbula taka toka mora unambula ni vea dhovi. Bula taka indoa na viwetini. Nobody know about it. Ke asenga ni mavua waka dhana ngone leo leleongo, ke asenga ni kilai. Ke andange ikinda dhalanga sale ngone leo sale mbukete mai. Nendo yadha na kisi ibali ni basudu ni sandi sember ni basuke rivale, do ngole nangir na SOU. Ke to mengele oti ni to rida sangendo release because we have to do the investigation part. Elebu na tina ni ngendo dhuriani sa sudu ngone leo mbaki tini karo no grosse kila dina taman no papa. Iyo. Okay? Ndo tiko bata senga. Ode yo ko ebe iko no boyfriend. Ia ni dhuriani onana matenga ni bosi ndo todo nana au asenga sarani kila ni bukete tiko na lubingo. Yo de menga kila. E di wana vula no na kebete no na rungota toko ko na ngone ketena. Kendo na tina mengendo kai tiko vekito. Au asenga sarani kila ni bukete tiko na lubingo. Le bona ngona rando seba ke otala tina ni ngone bale to ndo vimba ina bono ni basuth. Senga iko lasu. Iko ndo no mo kila be vula iko buliana yaya ni ngone. Wabure baka sama toka si bagibi. Au na isi mati wai na tamadang ni visa na tambana kaya dana na sexual offense and child abuse unit na tamadang ni visa. Sa tini karua na kalaho. Mula wana gango na itukutuku na nonda bono mai biti. Rua sanga bulu kawalu na bagai lesi na tambadaga niyo bisa. Ratu sabanga ngai talenga na tambana nga ratu lewe na no bisa. Membaleta na wainganga. Ratu lewe rua sanga bulu kawalu na bagai lesi na tambadaga niyo bisa. Ratu sa kaumai me ratu mai lewai. Na ken basuki na lawa kaya dhana na Illicit Drugs Control Act rua nondolu kaba. Wili tiko ike rua sanga bulu kabitu na bagai lesi na tambadaga niyo bisa. Tiko veirato, ka kune veirato na wainganga ni vei baga matini taki. Tini rato akune tini kalima ni basota. Lima na rua nondolu rua sanga bulu kandua. Tini karua na rua sanga bulu karua, kei na tini na rua sanga bulu katolu. Dua berito na ubisa, sa kaumaingo may lewai, na no na bagayang ataka baga tawan dundonu, na wainganga ni vei baga matini taki. Kei na kini sota litiko, na tambadaga ni ubisa, rasa banga gaitiko na tikinango kaso rasa lewai. Na vei kaiso embaleta na baga yang taki baga taundan dono ni wainganga ni vei baga matini taki. Kaya na iliu vei buke ni tambadaga ni obisa na commissioner vei buke o chuki fong chu ni sanga ni rawa ni rana bosota tiko. Na baga yang taki ni wainganga ni vei baga matini ni vei rasaranga. Nondono merabanga karataroba. Kasanan dito kana tambadaga niyo bisa na yan raba matua na tikinango bukan bimbi na tambadaga niyo bisa. Rasa yan rabi tale na yan rabi kaya nan daw yanra. Katale nga ofong chu di nondo numenta kawai takana leo ni bonwa na kena sapa kaya nga taki raramba na wainganga ni bebo matini taki. Ka kiriken da menda ngomatua ni taroba se bebo ke di ba kaong boko taki. Di takataka ni basulawa na tambana ngo.
Kina I tukutuku ni ngito, sa bagareita ki mai ni sato sutiko ng gito, ara sa tikabua na mato sa wati. Bukan rukai bagarasar na tim ni Samoa eviti no sota na HFC Bank Stadium kay na tim ni Samoa ay nakai basang bulu karua o viti ka tini kaono o manu Samoa. Ya na madongo Samoa no sota kay tonga. Ya arua sota talenga mai Canada na tim ni Japani kay na tim ni Vancouver ni Canada ka bagarita ki mai ni rtu bukan rukai bagarasar na tim ni Canada na daurabo ni Japani. Ingito tiko kina endua na daurabo ni taukei o tsone na ikambula kambau tambaka talenga endua na skoa ka rawa kina na kaibagai tamera 5.5 o Japani 2.5 o Canada na soto ya. Na daurabongo o tsone na ikambula e baka sakiti na totolo ni nona didi ka sangito tikongo na itutu ni wing na timi ni Japani katambaka kina na skoa ni ka ono sanga bulu kabitu ni miniti. E bagareita ki talenga mai ni enduana daurabo ka sama tataki vitioti na Fiji Water Flying Fijians o Ben Bola Bola. Sala isainita ka enduana nona kantaraki ang bakindua kay rato na Leicester Tigers. Me baleta na boni ang bakingo kina ang bakikatumay na sota ni Gallagher Premiership. Samba ki tolu sanga bulu katolu o Ben Bola Bola ka sa ngito ti na iba katanginding o baga ruanan raw sa ngito takibitio ti baga tolu sanga bulu kawalu era to kaya may Leicester ni tiko binaka na do rabongo na kilaka ke na mangosa na raraning gito kaya Bola Bola ni talita kana nona sa durungo na timin Leicester Tigers may bola tangan ni ka sana wara katok na matay ni ngauna kadibikin menggito baleta na daw ni bebo katabuli din ni timin ni Leicester o Michael Checker erawa sota ka be tokani binaka na ngauna ka bobi buli di bulikin na turango na timin ni New South Wales Waratahs Australia. Na biasa ibura-bura, bagarita ka na presidente ma Ukraine, o Volodymyr Zelensky, ni doon natakadaka ni Beibueti, bagay doriti Kongo, na Beibon Nueso ka bagadadaki na ngasaw kuro ni Rusia panatakimay na madongo. Kaya Zelensky, keto nangay sa umalesu, kaya nangay rabulesu, na neto mataywalu, me singarabi roman da na bibueti, beira rabueti, wakadadan non rabale, wakarusay, soy ramati, soy ramaboa, nangarabi rawaya, sa nangay wananuma, kabakalewa, na nona mataywalu ni Ukraine, na panua ki nangauna, na rabulesu kina. Kina itukutukunin raki, me adaba nambong ilebuen dainday na nonda panua, en raki mamada koto. Na taong beka bakalilay na udas nga suti ni taong bisar. Tika bumay na sa nanrongan na buwa suba ke no sorry. Korobo serwa na mo sinaita siri. Na dolo ke di na buwali ko kay tay lebo na sanora. Na deba ke imbuwa. Na tokalaw ke maduata. Na sano da kaunrobe na sano law ke na sano lumaybiti. Nraki mamada. Piang batang-bata toka ng bongi. Na sewa na wasa-wasa kang bula saratoka na wasa-wasa na ngaunango na deba ni tanrabati ko na nonda wasa-wasa na biya laki bora-bora na so na ngauna. Singa so tinin na biya sa ubagalebo na ituba kinin raki ang dainday may adoba na singa ni matakan raki mamada na biya buno taleso batang-bata ng bongi. No, iya mi rin nga turo tuwa matako aerotekni ausni nililay fayaksya. Kore na itukutuku nin raki membaliti kenda, na itukutuku na nonda banua, na itukutuku nin gito, kaya na itukutuku may nabesa ibura-bura. Na nonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Barawini korone nau, may butu katuong o koyaw.
potayani tombale murai rai langi langi ilai tue non de viti aelandi isana tewa kona tawa muile davi Nungu life insurance policy? Nakakira ni tutana katil kabitu ni kostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna
Kavinga ya kila mother chinga ya sala kumana check. Senga tali ni mpera, senga saranga ni mpera palila. In time saranga mai. So dan tali warga tali tunda warga. Kuwer tongo. Au sahalo ro dengo pamibinaksa. Iyo, o yasarngana buna, e rau sarra, sa tiko na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan-duanga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Hoya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Do yan robina kana marama naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan badi kata-kata pinakasar tunga toboy siyang pampakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini baga singelebu. Kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to with unity, kena baga singelebu siya baga kabi, may bakana baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibal nilo tino buko ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuwa ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rwode na bima manione na kabini bugu lulu bei kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Nanonda wata kay City Veni Raturala.
Nanondra raiawa e so na turanga mbale me wakataki ratu pena ia kandavu levu na vuni walu maimbau ka roko tui tei levu anandela ni nondra ngauna. Sa wakapatukana tu endaindai. E ndandau davuti re so na turanga mbale e na nondra raiawa. Kara raida tu e vida na itamba ngauna ke na itamba tamata e da senga ni sembau wakila se wakasa mataka. Roto pena ia kandavu levu e apule mai New Zealandi. E nandua na ngauna karandu isa sangata ki iranga kina na nonda turanga kina marama e vida wale sara. Mera sauma na nonda iduru ni buli kalako e ni kibonotani. Baletani alani nga na buli e piti kena ibuatang endengende. Na buli toravake in the secondary and the sembera sarani adoba. Oratu kandavu levu e adavanga na kalasiono mai na ngauna katika bukina na tinika dio ruasanga bulu ka tolu ruasanga bulu ka ba. Me adava mai na kadambote ni matai ni balu levu kena ikarua. Na nondra raiawa ke na puku ya matua e wakanduriki na eso na korni buli na nonda vea sana me korni buli duru embure ni taukei. Me awa mai na koro ka tuea ni wangalala kasanga ni rawa na nonda vei talebi se mbula vei durumaki. Oga na wakasama era toka kina na nonda turanga mbale. E senga ni sasanga taki walenga kina na buli kila ka. Era sasanga talenga kina mera rawata na ngone itaukei na buli yalo matua me maroro italenga kina na itobo na nonda iwakarau wata ke na iwakatangende ni buli e dhake sara e darawata. Na bedu rumaki e asanga ni wakaungetia na ngauno ea me buli bedu rumaki na ngone leo kena doura wou. E da raida na watukana ni ibinaka e na kena waka samoya. Endi na nga, nyangai mai tau e abuya muri e sona korni buli bedu rumaki me bakanda buli ngasindi buli mai na sinu sa tiko mai natambua ni kua. Kena vida tale na korni buli e rasenga ni duru embure. Kara muri singa nga e na bei madawa. Na matagali buli bakaungo e na budi saranga me baleti kenda na ngoni taukei. Sayanga, sanga ni ukai ni ndabakan duindui takikina baka matatamata. Ia, na nonra wakasa me makaku ni umanibata na nonda buli na ngoni taukei ke irana be kawatamata taleso. Baleta na kena itobo. Kena be laroi ni walavala. Kan duindui sarkina na nonda itobo mai beira. Endina, etiko e sona ngada ni nonda bula e tili baka tau bata sarangakina. Kasota baka binaka. Ia e bida wale sar. Era manina numa me buli taninga na itaukei. Me baka matautaki e na bula vedu rumaki. Ni sata matambula. Sa rawa taka. Sa rawa ningarabi koya baka ikoya. Sanga itau ya bukin na korni buli ni asana iso. Aliu mai na korni buli ni asana lau na Lau Provincial School. Ka tau ya bu mai Batuloa ela Kemba. Gai tarava na korni buli ni asana ora o Tailebu ke ilo mai viti kaya dana na Provincial School Eastern. Sembera ni bukaya takina buwana ngone turanga na buni balu maimbang me koratu kan dabulewu se Provincial School Eastern. E oti sangai tau ya butalenga na korni buli membaleta na sana e tolu mai na buliku da kaunra bua maduata. Kaya dana na Provincial School Northern toko bole kata na korni buli lobo ni bono mai mbuda lebu na anu tabeuni. Sangai duri talenga endo na korni buli kaya dana na Provincial School Southern mai sawani membaleta na sano na Mosi na sano na Itasiri
kina sano serua. Sawa tio ya sangale tau ya na Provincial School Western. Mai namaka, e na panua sa andambe tiko kina ni kua na iroro ni wangavuka mai nandi. O ya membaleta na koroni wuli ni asana omba, nanrongan na bosa, kina bei panua bole kata wili kina o ya sawa. Rasanduri na bei koroni wuli ngoen dua batangan na kina ibugarau. Na ibugarau ni lesoni, kina ibugabubuli, e tauriwa kikina. Ia e rea dhaba ke denga na kalasiono. Sa mai dhaba na buli. E sangan indambe kikina na matanggal di bitarong ilelebu, arasan dambe ni kuwa na luvenda. Me tegabu mandamay na kalasiwalu ke laitomani na buli torodake. Endua na kena bitarong. Na secondary entrance. Ni salayang bakirua wa kia kia sangay basi kamay na Fiji Junior Certificate ni salay po mo ba kiba kaya na biyato sa valing may ba Korea and dambeda na Fiji Junior Certificate mengay laki ya ba ni na Form 5 sa Form 1 and New Zealand School Certificate se bikima minati ko may London yan ang unaya na koroni wuli andam bedikina e bida na koroni wuli e bagay nga tagikina na biterong imakawa kaya dana na junior Cambridge sa na senior Cambridge sawa tiyoya sangay sasangat takiani na koroni wuli tora da kasara ni wuli koroi na university and a university entrance e bakatuya na itubo kangay mbasi ka may muri e nabe koroni wuli torodake. Ia ena sano tailebu, erto sangay bukan donu ya, na beliutaki, wilikina, na turang abuni balu, ratu penaya kandabulibu school, me sabaka tokaya dabe na koroni bulingo. Baleta, ni abagabuna na kena mai tau ya buekea na itiko kaya dana tiko ngo Londoni. O Londoni ngo e bagatoka ya ki Londoni mai mbolatangani na koroturanga. E angai mai tara na korogo e na bonua sa tiko kina na koroni wuli o ratu kandabulebu. Kama i bagatoka ya taka i na turanga ni balangi kai tokani ni ratu pena ia kandabulebu. Sangay may kirea, may bahu baka toka ya ratu kina nona banua, kina koroturangan ni bolatangan o London. Sama ni baka toka ime baka kina, na imbale kina idabu ke bolatangan kina koroturangan o London, the city of man. Kamaniadana kina o bolatangane sa sudu ke na yada go sabaka nga takiraram batuni ko o bolatangane ya sabaka rota kisara ni sa tara na koroni buli atara na yabu ka tau yabu kina o Londoni ya mitiko kina na itiko ni benga rabi ni asano tailebu. Tiko kina na roko tui, tiko kina endua na buni wai, tiko talenga kina endua na turanga ni lewa. O kwengo era sanga itoki takitale, me sandambe na yabungo me Londoni, na Provincial School Eastern kabaka tokayada kina na tinikadiwa pa sanga bulu kabitu, weira na turanga na buni balu, kasayadan ratiko ni kuwa. Na Provincial School Eastern, may Londoni, e anga itoki kina koro o sawakasa. Doni anay kawakawa e waibou, e natiki no sawakasa bolekati da kuinuku. Na yada ni kornibuli anga ibe isau, ni rasa doko bata na be kornibuli ni asana ibiti,
ni sa tangi walu na nonda vanua e ne karua ni walu levu ni vura. Sa toki ra korri vuli mai sawani, mera sa vangalala takamai ka toki kindelai na kai ki Londoni. Era sa tiko talenga mai kina na ngone vuli e na Queen Victoria School ka toki mai na nukuloa ki Londoni. Kini bale sa tulu bata na korni vuli era tau sa tiko kina. Kai kena iku rio ira ngole mai na Provincial School Western. Kara sa mai duru talenga en ratu kandabu lebu mai tailebu. So era sa ngole nga kinakoro di saruin renre ka sa ulebu na vito soeki vira na ngone vuli na ngauna ya. Sabi sau na korni vuli sabi sau talenga na yadana. Vira na vi korni vuli taleso era sa songo. Ena buku ni valu ni saba kaya ngataki na vi korni vuli me koroni valu ka vale nimbula. Sa dua taniki na nairai ni korni vuli ngo. Kena i warau. Sambasi ka kina endua na imbole ni korni vuli mendu imatenga ina nono utu ni batu. Go embaleta na ilelele ni wanga kasa tiko ni kuwa mai na tovi e atiko nga mai ratu kandabulebu. Toni anambati ni rara anambarabia toka kina ena Overlow Grounds. Sentau kai kia na bakalele, rando bakalele kina na Overlow wata kina Jubilee. Me raula ko yan ni kia nuyan. Kalesu tale mai. Daw ilelele tiko na korni bule may ratu kanda bulew. Aragain daw na numa ni rabaga sakit na kenda iray ng belo. Belo hula ng belo loa. Ira daw baka sangkara kendra mai yan ang barabyo ya. Erto kilabin na katiko may namen na kinanano. Na kenra itala no asama ni baka tokaya dakina. Na korni buling go me kena idabu ng belo. Baleta ni nona imbole o ya. Endo imatenga na nona udu ni batu. Sende itok ka na imbole ya. Me adoba inday. Sabi sa una yada ni korni buli may na Provincial School Eastern. Nirato sala ito ko patakede kina na korni buli at tulungo. Niadaba na tirika dio 5 karua, sanga ito kisombo kinukubuto na Queen Victoria School. Kara sa ngolemay na tiko na Provincial School Southern, merasala kitawana ni na koronibuli o ira na ngonele o itauke. Merasato ki may nadorobo. Kwa sanga iba katokayada kina na koronibuli ngo may adoba ni kuwa, taumanda na Andimbeti School e muri sangay Andida Compound School. Kapag tokaya ira na marama na itumbu-tumbu ni Ratu sa Edward tungi itu ibo nuabo da Compound. Mesangay na kina na Andilitia da Compound School o kaya sa tauriba kitiko ni kuwa. Saya tu nabi bisa ungo, asa ya tu talenga na baka raw, merasa toki, kimata batu do nangon nerala ko kibulin itu, non ratoki rakau tabatakina na yada nimbure, katau riba kiti ko may ratu kanda hule buwan nangaw na ya, na bure to bata, bure berata, kinang bure rewa. Era sa kau tabata nangon may mata batu do. Melaki baka tokaya da kinananon rambure kare sebagai ngatakat kwenta inday. Oratu kanda bulew. Di sato kinaya da ni bembure rabagai ngatakat ko sangga imbas ka kinanaya da eba nimbure may ratu kanda bulew sa bagai ngatakat ko ni kuwa. Nambure da kau, nambure ndengay, nambure maapo, kay nambure sukuna. Ya tahu ya abu. O London ni me pakaraw taka na huli pakaraw talenga ni betoro ni pakatoro nakataki ni korni huli baleta na tiko niya sana sa to kita kikina
Ongo ke muni na turanga ke na marama, e so na itukutuku ka baka soku muni na ngaunoya, ka dingomi ka baka dina titalenga me tambaki baka ibola, inda enda saroni rongoda na kena itukutuku me baka, enda rongoda tiko e ningo e nambulan dua bata, e San Francisco, ni kauti kenda bata mai. Era baka toka e so, ni ongo na duindui in indela ni abu, e da tau yabu kina, kara kau yani kina na nondangone mene biasana, mera laki buli kina. Mera tau riba ka tiko nga na imbole ni rambelo, i randui mate nga, e na udu ni watu. Sabangan deita ki tiko na koroni buli, na yada Londoni, wata kena kena inaki. Ki mami ni dau yalan ni ena bito soyak, ki baka ki mami dau tombale bakan bimbi na singatambu, kima minda ngande tu na bisi ngalebu ni singatambu me taung bale mai koroni buli kima mingole mai na sana kisuba kima miado ngai na kawakawa mai waibo bole katinda kuinoku ya ke baka kima mingole sombian ni kindere kilawaki kima mina yado nga kindongo ya na nguli sala lebu rani kima milako kimbarabi non rabi bandono na itau ke ni bonua mai nananu ke na mena. Ia sa irango na indibi ni koroni buli ka kimami baka nanu mali tukti kongo na kene kanduanan rau ni ambaki. Sanga nila nga kakana kimami tenga na kay mami kakana rau kena kakanan dina. Tu na loma nimbai ni buaka na bani manu na bulu makau ka sanga nila nga kina na koroni buli. Baleta ni sati ko saratale nga may ratu kanda bule buwan nga uno ya na korni buli ni buli teitei. Kabunga era tamay kina me baka na presidente ni lotu esele ebiti kay rutu masambale o Reverend Manasa Lazaro kay na vida tale era tamay kina na dakadaka may ratu kanda bule bu kay na be susu e baka edori na dakadaka ni teitei, na daga ni susu manu-manu, na daga baka indinia, na daga baka misini kena liba-liba, kabaka kina na daga baka matay na building may ratu kanda bulebu. E kung garaga imbuti ratu kanda bulebu tiko may, sa tiko beira na ibola ni daga karena dogay may baka sanggara so, an apprenticeship, and na bay kortale so, and na bay bunuatale so, ratu kanda bulebu. Indua saba kay bola to ka maikin. Ingay imbuta may na korni buli. Sa tiko binakasaranga, e na kena ibo katangin dengan de todo ko, e ngandrevi na market din itakataka. Au nagay kurya talen. Nanonda wata-wata kay sitiweni raturala. Somebody who's mine, who's mine, who's mine. Somebody do
kedi kena na kakana boga bitki me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka na kakana boga malangi me bakana steak baka elo kena coleslaw na kari toa sa wadha badina na keni kana kay tigo talanga na nondo specials and lomo ni madawa daw tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bugatale gore na JJ's Food Shack View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in doon ng life insurance policy? Nagkakil ni Turtana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah kumana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara palilai. In time sarangan mai. So dan terli warga terli tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna. Rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa yang baki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima ena kena tuku matai lalai. Hoya na wasa eva walu va dua tolu walu lima. Doyan Robina kana marama naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Kuresan badi kata-kata pinakasar tu nga toboy simbang bakau. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Katalaw bagai singelebu siya bagai kabi. Baro tayo ito bagai manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to identity. Kanay bagai singelebu siya bagai kabi. May bakana bagai sekera. Na sui. Ikatamu teke. Roro bagai lolo. Kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Na nonda wata kay City Veni Raturala.
botingo e tini kabana miniti mindona kaloko mai viti bo taleti nga e tini kabana miniti me ona na kaloko e Santa Rosa California na singa levo inda indai sa capital tu na bono ni tu city ra bo rosto kana daga ka ve raibunga rupeni dava pena bo levo mai na moana kandabu balei sa kau lubra koro pena bo levo gemo e bula pena kana bo rongo tiko mai koro levo kai pena bo levo tani ala tabua na bo levo Wilson ni tuiketei malo leitia tamain beka bula benaka bula na bo levo na sema mai Jim Turanga iyo sake Jim sake torara en dua ngai tukuna mai rupen ni o kwenga na Jim Turanga nga na kilatu se warongo tiko maingo sabaka bina bo levo ni sema tiko mai Jim bina bo levo bata ke rato na en total Jim Turanga tiko ngoi tiko na Coxi o bina bo levo IKN Phyllis Kaitani na borongo tiko maingo Ipswich mai Queensland Brisbane sanga me bolai mai liu Brisbane ngai Queensland ni kalongata tiko Phyllis Kaitani bata kei Faisal Bakani deba binakani sa sema tiko mai sona ituku na matavilo ai salgo tiko maingo yana ngai ndo mbaka ngona nda ngai rongo bakina ya binaka bolev na borongo tiko mai Ipswich Faisal binak levu mbaka na ituku ela ko tiko mai mbaleta na vile wa usanga ni toro binaka na vile wa ni dei se daba vile wa itaki ya sa binaka bolevu na be sema tiko mai Jim Turanga tukuna tiko eningo Faisal mbaka ni deba ni ekwasa na vile wa itiko ni kwa nangai ndo mbaka na kani tuku ni otina vile wa me nangai tuku ni tele ni me baka sabu tele ni beiko laitia tamai mbeka ambula benaka benaka boka lebu sabaka benaka boka lebu no ni sema tiko mai na singa lebu indai nangai rongo tuku tale nandua na kaloko au na numa nianga na tuku enda rongo do me verto na tambada ni bisa sa rongo dioti nimberna tini karua na rongo di tale na ngauna batanga ya nimberna inda rongo tuku na ndua na kaloko na singa lebu indai ngauna mai viti se ena wana na kaloko na ngauna Santa Rosa na radio mbula bata San Francisco ni kauti kenda bata mai Sarah, my
kena ni karaurawa na dhaka kekiva. Ia endona kaenda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli. Rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwan 21 saivarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saivarua. Erto ngarabatalangan ni kena lewa suburi ani na nomu yaya mai na nondro tostoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita beka na tos nimbula. Kua ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungove na vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Nanonda wata kay City Veni Raturala.
Ia pita ka ngau nenta buka rongo kina en tamata ni visa. Ibe unai si mati wai en tambana ni sexual offense and child abuse unit en tamata ni visa. Rongo zabi nakango. Yamba kileila ye kudu indona kisi kitungaraba. Dorobo yamba kilima ye kudu bandona ngone lewa yamba kitolu bula walu. Ke hawan yan rawalenga na buvale. Ena buku walenga ni kude baka edoria ena kanga rosa raba. Sai baka wele tune luvenda na talevoni. Be membole kianda tiku kina lawa itu kuno kwa yamba kitini ka walongone gaitarato ndo na talevoni mesaraba. Me ba Facebook, me ba Instagram, me ba TikTok, Twitter or anything to do with social media. Ke saba social media ngone na lawa itu kunitigo ko ya mo kila na nona password. You must monitor. You must guide. Kemba suko na lawa ngone using the social media. Se ya lendo na ngone lebuti ko na mispa nindo ya lendo na ngone kunike na gekome vikito. Wana sexual offenses and child abuse. Ia ke baka ke to reida na buni mbasuki ni lawa ya asenga ni andrabo nano tata ke to na ronyo bebesu. Na kisi ko na ngone leila ye kudu ya na baki to lubula walu eta dina leilinga. Na talebon nei de non roi baka wele na nei nau na nei mbumbu. Ona e wele na rumo na video call. 2 weeks ruana madha onon rumbula taka toka mora onon bula ni via dovi. Bula taka indo na viwetini. Nobody know about it. Ke asenga ni mavua baka dhana ngone leo leleongo ke asenga ni kilai. Ke andanga ikinda dhalanga sale ngone leo sale mbukete mai. Ndo yado na kisi bali ni basu ni san sember ni basu ke rivale ndo ngole nangir na SOU ke to mengele oti ni to rida sangendo release because we have to do the investigation part. Elebu na tina ni ngendo dhuriani sa sudu ngone le amba kitini karo no grosse kila dina tamano mo papa. Iyo. Okay. Ndo tiko bata senga. Ode yo ko ebe iko no boyfriend. Ia ni dhuriani onana matenga ni bosi ndo todo nana awase ngasarani kila ni bukete tiko no lubingo. Yo de menge kila. E di wana vula no na kebete no na rungota toko ko na ngone ketena. Kendo na tina menge ndo kai tiko vikito. Awase ngasarani kila ni bukete tiko na lubingo. Lebu na ngona ndo seba ke utala tina ni ngone bale to ndo vimba ina bono ni basu. Senga iko lasu. Iko ndo no mo kila be vula iko buliana yaya ni ngone. Ena rongo mena tamadaga ni visa ena singalebu endai. Boga vina kaninda rongo da tiko no itakine na yanga da boga nana no tio kina boga wasi weekend na itumbu. Sandua na kaloko. Dai tukutuku ena nonda bonu e viti. E rato sa bangangai ka rato sa lewaiti ko ena ngaunango e rua sanga bulu kawalu. Na bagai lesi na tambadaga ni obisa. Membaleta na bagai ngataki ni wainganga. Ni bai boga mateni taki. Sa bagai takati ko na tambadaga ni obisa ena sanga ni bosotarawa na matangali dala bagango baga bimbi. Wei rasaranga endondo no meramara ro ena lawa. E rua sanga bulu kawalu na bagai lesi na tambadaga ni obisa rato obisa. E rasa lewaioti. Kara se lewaiti ko ena ngaunango. Ena lawa ka baudikina na wainganga na Illicit Drugs Control Act. Rua nondo lukaba. Rua sanga bulu kabitu. Era ngangaura ki mai. Tini kalima en rua nondo rua sanga bulu kandua. Tini karua en rua sanga bulu karua. Kena lewetini ena rua nondolo rua sanga bulu katulu ena mbakisawati. E ndua wei roto na obisango, e mai lewai, ena buku ni na bagay ngataka, na wainganga ni wei boga mateni taki. Ngo ena rua nondolo rua sanga bulu karua. E so tale, na bagay lesilesi ena tambadaga ni obisa, e rasa ngangaura kitale ngamai. Membaleta na tiki na goe boga reitaka na iliuliu bakatawa ni tambadaga ni obisa o Chuki Fong Chu ni na senga ni posotarawa na tambadaga ni obisa
na matangali dala baka ungo baka mimbi ni rabaga ya dora saratikunga o ira kandondo mera tango makikenda na lewe ni banua. Sabaga rita katalitunga ni rana lewai karana sota kaya na kau ni lawa. Ke na rarabisa ni tambadaga ni bisa o ira e rabaga dalai en dala ni beibonga meteni taki ke na kena baga yanga taki se beibota yaki ena nonda banua. Sandingita ki o Chone Buto me i buke ni presidendi ni lotu e selebiti kei rotuma. Sabarai tangana tikinango na lotu Wesley e na duana i tukutuku kina lewe ni vanua raramba kakaina kikina ni sandingita ki o Chone Buto na i buke vou ni presidendi ni nonda lotu e selebiti. E wakaritaka na buni bola lebu ni nonda lotu e na nonda vanua na i talatala chola me la sawa ni obuto e nanga i wakatikori e na singatambu e na madhaongo e na i tutu kasandingi taki kinongo kana teka bu bengarabi mai na matai ni Januari ni ruana undolu rua sangabulu kalima. Wakaritaka ni talatala la sawa ni sa wakandei takatalenga na presidendi ni lotu e sele na italatala semisi turangabou kei na buni bola lebu kei na ibuke ni buni bola lebu ni ratou sana vengara vitale na non ratou itabi o kakina o Reverend Anil Ruben na ibuke ni buni bola lebu kaya ona italatala la sawa ni embakingo na lotu e sele e na numa tiko kina me sabakanduria en dua na nona steseni ni retio bata kena television. E toso tiko e na ngaunango na mbose ka ni konverendi ni lotu e sele viti kei rotuma. E nangito e wakareita ki mai ni sangito tiko e na timini Chavani e na sota ni Pacific Nations Cup o Chone Naikambula e na timini Chavani karato wanrukai Canada saravakadwa e na mua ni madao saoti e na kai 5 kalima kei 2 kawalu. Wakareita ki mai na itukutuku e mbaleti Chone Naikambula e ndua e nuita ki e na iatu imuri ni timini Chavani kambau tambakatalenga e ndua na score e na sotango kei na nonda tau mainganga na timini Chavani e na matai ni waboki ni sota e na madongo. O Naikambula e mbau nuita ki toka e na itutu ni wing e taimatau e na iatu imuri ni timini Chavani. Samba ki tulu sangabulu na daurabongo ka awakareita ki ni tūwinaka na nona ngito ki na nona mangosa. Ka ndingita ki me sangito tiko kina e na ngaunango e na timini Chavani. Dua tale na daurabou i taukei o sana i lawanga e angito tale tikunga e na timini Chavani e na sotango wata kei Canada o koe angito na i tutu ni lock second row forward kasa ngito taki Chavani oti e na i tutungo kambau rawata talenga e atobarao e ruana polo mai verato na dorobo ni Canada. Da reira na i wakatangi ngito sa toso wake tiko e na maa vongoro na soto Samoa wata kei Tonga mai Teuwaiwa Park mai Nukualofa mai Tonga. Bai na timini viti e na maa vongoro e raunanga ilai sota kei Tonga i Nukualofa e na maa vongoro mai muri. Sa wakareita ki talenga e na i tukutuku e na vesa i wurabura ni sa ambole toka na presidendi ma Ukraine Volodymyr Zelensky ni rato na sasama ki manda e na vuku ni kambakoro waga e dhoro Rusia na waga lutunga saukuro katakaba e na madongo e na oti me kaku ni
Idhala na nana nanuma na iliuliu mai Rusia e na kamba koro lesu talenga kana rabu lesu o Ukraine kina nona mata iwalu ni oti na sasamaki ni sa tubi na katale na koro kara sabo karau babi na katalenga na nona lewe di mata iwalu. Kine tukutuku ni nraki e bakarita ki mai ni nraki mamada toka na nonda banua ka sanga soti di bei sau lebu mai na singa na noa me la kia doba ni na mbongi lebu en daindai. Na nraki na nonda banua mai viti en raki mamada roni tau wanga una nauda me te kabu e na barabi mai singa toka na vua suva na usori korowou se rua na mosi na itasiri ka ado e ni kina dolo ke na woliku ke itai lebu na e sano ra me te kabu mai raki na e sano maduata na e sasaki na toka lau na deba ke imbua e wakaki na udwa kaunrobe ke na e sana rua na e sano lau ke na e sano lo mai viti. Nraki mamada, dau makatoka na ituwa kini nraki, e na nonda banua e na mbata na mbongi. Foeksia malelei ko nga ngatipora atakoa, ne atu motero tuam. No I am Mary, ngatipora tuam atakoa. Bula bana na kanda mai rutuma, ngori ni tukutuku ni nraki e na nonda banua, na itukutuku ni ngito, na itukutuku ni besa i wurwura, ke na itukutuku e na nonda banua. Na nonda vata ke City Veni Raturala. Anita be moya lovina mo me ito bele wagi batana sa
kale ke ibuni tongolo ke rato nei lawa ni samun da kuitonga. O mamundo go na lubeni dolona le mandurara ona solo na ngusini waile bugo mbanga ndaragoto. Waibata na sasa una tavele sulengo me itovele. Taveni bangi andre kaundre. Bula benaka. Iyo Jim bula benaka. Bula benaka Jim turanga. Iyo wina boleh una vitosek. Iyo. Enta sa muria tu malu na matan singa akala so bunga ba malu anda kala bata kaeni ya ni mula bina kana tiko mai sana gorin baletan ni lebura kau ni kania lebura kau ni ngunu bai bina ka boleh nda ba bina ka boleh nda ba isa tiko ya ni ndina sara ndina nganai mau Jim na boleh sa simadala sa tiko wena mulori urongo sa tiko na lori ni bito sa kitiko ngangori ngole mai nan duana sana ina duana state lako talen duana pun anta sarong ata tunga no mo bito so yaki enta boga bina ka nindam bulatiko dina sar na itu tungore liu ngori iya wang ngamandan duana chimbi tangai ngole na studio F na ngone ya bina ka boga lebu na boga nanu bina ka boga lebu kira vital no tingo ke Jim Turanga na zaura bongo boleh kan vitu na fiti na kenan balabu boleh kan bi mama ni tani na kenan bimbi amata taki suba talanga na rakabi kan nende boleh lai ke sama taki viti ya zaura bo totokan dari ko yang anda kilane enduango ya salit ko sarmai merke enduat ko nona lori se ruambe ka setul na nona lori rabi dia kitiko ena state mai mereke rabi kau ya kitiko na kako mai nandua na panua kinandua talengori Jim Turanga ba bina kitiko enda unjano na iposa tale ya andina ngana mau bina boleh na sema tiko mai sa sibitongo nandua ena tini kalima na miniti da ba bina kitiko boleh wike muni na sema tiko mai singile buniko da ba bina kitiko na nomuni dua bata mai baleta ni raki bina mai biti rakati ko isan dua tani na totokan in raki marabu tu na wasa bulat to kana beba iya sa boga bina ka ngama ini sa bina katunan raki ngai yo kendali na lako tu mai anu bina katunan raki raki bina kan beito soek oi tukuna tiko mo Jim Turanga sangai beito ngame go don tukutuku bina kasakele tu itu na timengon sa kelet ko non lori yo bina boleh baleta mai San Francisco sa sibito ko ngono ono na tini kalima bei mama na miniti mai suba sibina dua na tini kalima bei mama na miniti enda sematiko ke na radio bulan dua vata San Francisco kauti kenta pata mai bula binaka kele tumanta ngapa ngori Jim Turanga ngai tosa ni mataka bula tele tunga taniela bula Bina boleh buna sema tiko mai ena singale wenda indai ena nonda vata.
Food Shack. E tiku ke kina na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tabiok. Na kakana boka malangi me bakana steak baka elo kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Erotal nga nrito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ng life insurance policy? Nakakil nito tani katil kabitu ni kostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilai. In time sarang amai. So ang kali warga tala tunda warga. Ko tunggo. Au sarang ko dengo kami binasa. Iyo, o yasar nga na buna, rao sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua kayada na lenga, nisa yang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Na nonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Ay, lo malebu, tiri na yengamu.
Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. A singa kay Tailevo. And a singa bugarawai ni katulos tanga vulkan dua ni Okosita. And then Bakingo. And Ruan Dua Lima Saiva Griffin Avenue. Santa Rosa, California. Dua Lima pa Saiva Vitu. Bata kay na Solebu ni Ratu Kandabu Lebu School. Lembakin doanan rau. Kabaka na numiti kong goy na nonda banua baka kinene be Saibura. And ne katini katolu ni September. Na katini katolu ni September na singa ni bunga na numi membaleta na embakin rau kay Ratu Kandabu Lebu. Teka buena lima na kaloko na kabi. And laki bunga eduritiku and a Holiday Inn Express and Suite. Diwan dua bitu limamba. West Stockton Boulevard, Elk Grove, California. Diwan lima bitu lima walu. Gori na irongo may nabali ni Songo. Na nonda vata kay City Veni Raturala. Langa, rongoda, nongu sereni vanua, nongu sereni vanua, ni rongoda manda. Nongu sereni vanua, ni rongoda manda. Ongo na nongu sere ne unga utukuna. Yabusa omureni tu yasana serua. Ratutino vina tokiliu ni abusa. Urangani koro ila ikoro tambua. Meu matamadala takia usara. Tumbao somo otoka ea sana. Nonani rakiva mbal bakaruni wanga. Bakali ni marabu inda rakivinaka. Itu natoka au kobutabata. Kamle na rakura sauturanga. Toka tabura buda kike inuani sabu. Kawa mwile dhabi na uana ya dhamu. Maimenda kosobata. Nunda vanua menda vinitaka. Nango utini ngorini na naya dhana. Naya busa omureni tuwe serua. Tosoraman. Mendu tosokotona. Nalendi serveni vanua. Mena latuna.
wapu rambula vetikiri Katolika kavitu wesele keina giringiri Raka bata ena nona vemositi Raba kamulai kawakena ngotini Senani mwile vangi na vasuni vanua Keira keve na kena kawamula Bebe ya sai vitike ya sai burabura Na tabakaleru na dolairua Mai menda tosovata Nanda vanua menda vimitaka Nango utini ngorini na naya dana Naya busa omureni tue serua Tosoraman Mendu tosokotona Nalendi sereni vanua Nena latuna Tosoraman Mendu tosokotona Nalendi sereni vanua Nena latuna E senga dina ni kara o rawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O e kenda tōna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka ka tau dren na tō beto seaki. Erto sa tu waka rau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni voliboli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Toluwa Diwa ono saivarua. Erto ngarabatalanga ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo te no puku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakita beka na itos nimbula, ko ni lenga sinui gawa. Nana mai kina programa warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Roa vena vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California, vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti, and a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. E na muna ngau na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang. Neka kuni lo malenga. Sa tipin dono menua e rauni buka tingu ikimuni. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na wei matangali kaka na itipgina. Me baka na karitoa, waraisi. Na logo, palusami, na buwaka, na kaiwa soso, na dalo, na toa, na kokonda, bayangani ka ng gamure. Nakaka na buwa malang, me baka na steak, gay wakay loka, tabioka ka na coleslaw, surua, chutney. Gila ko pata na kaya na pie, ng bani kay na manray. O yan, na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giri nga kina bitu sa iwa bitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanomota, e na dio maliuma, Billy Street, o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibatakan na kaya mukatalo wasing lebo siya wanga kabi, e may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Pinakabakalevo ng daw siya matikumay. Pinakabakalevo ng daw aseti ko na nonda to vata na radio Mulando vata San Francisco may kautikan daw vatamay. And the sabo wala kasar niya daw yan inawalo sa ngulo ng dolo na kende wili ni matabu vale na radio Mulando vata. Iya, ay wili sar may makatoto vatataki kina kende wili ng 182K NOVA sa Ipurapura. To na like, to na share, subscribe talaga Mike na Radio Mulando Vata and na YouTube.
Radio Mbulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamai. e ulu tangani tukutuku e na nonda banua, e rato lewe rua sanga bulu kawalu na o visa, e rato sabe le wai, e na lomani rua na emba ki saoti ka edo vaindaindai, e na non ravanga ngai tiko, e na vangai ngataki ni wainganga ni veibo nga mateni taki.
Ralewe rua sanga bulu kawalu tau doko. Na tambadaga ni visa. Rasa kawia ni merlaki bile wai. Na lawa ni Illicit Drugs Control Act runa undolu kaba. Rua sanga bulu kabitu kune ni tiko veira na wainganga. 5 na rua na undolu rua sanga bulu kanduar to le tini karua na rua na undolu rua sanga bulu karua. Lewe tini na rua na undolu rua sanga bulu katolu na mbakisauti. 2 veira to na ubisango lewa italenga ni abaka yang atak abaka taon dondonu na wainganga ni bei baka mateni taki. So tali na tambadaga ni ubisa rasa lewa itiko na ngaunango. Baka rita ka na komisina baka tawa o Juki Fong Chu ni nasenga ni bosoti. Na taura baka bimbisar na tambadaga ni ubisa na nona yan rayan rabaki. Membaletir na kena baka ilesi-lesi baka itabi ser bei bota ya katiko na wainganga. Sai rasarangango nandun mertaroba. Baka rita ka ni na toso tiko nga na nonrato ubangang katotaka na lawa kina yan ren rabi ni wainganga ni bei mga mateni taki. Sanding taki o chwane buto na tuira ralebu ni wase suba kina itutu baka ibuke ni presidente ni lotu e selebiti kay rotuma. Nangai baka tambuya na singa tambu maingo bata kay rato na baka iles-les rato sanding itaki bautale kabakan detaki Oyana presidente Reverend Dr. Semisi Turangabo na buni bola lebu o na italatala chola melasawa ke na ibuke ni buni bola lebu Reverend Anil Ruben na venga rabitale na lomani ambaki ka tumai. Sa bagandeta ki na nonang gitu tiko ene timini chava ni ndua na nonda dorobou. Ka buke ene timini chava ni nonona bukan rokai Canada ena kai 5.5 ke 2.8 ena madongo. O chone na ikambula e karua ni ngone ni biti mengito ene timini chava ni ka kene karua e tiko ena second row forward ena lock o sana I lawanga. Ka wakarita ki mai ni wakataka kai koe talitunga na dorobongo e na itutu e ndingita ki kina e na matatimi ni chabani. E wakarita ki mai ni sa saini taka e ndua na embaki ni nona konitara ki ningito vei rato na Leicester Tigers o Ben Vola e ndua na dorobo sa matataki vitioti e na itutu waka fly half se first 5-8. Sa ngito baka ruanan rau na dorobongo en I baka tangende rakengo sa baka tulus tanga bulu ka tolu ka sa ngito takibiti baka tulus tanga bulu ka walu. Kaya mai nando wi baka tabulidi ni Leicester Tigers o Michael Checker ni nayanga baka lebu. Wei rato na nona timi na Leicester Tigers na yado ya ningo ni Ben Bola me leibuke na timi. Era usanga ni wei bulangiti. O Michael Checker e a tiko wei rato na New South Wales Waratahs e na ngau na talenga ka ngito bulikina mai kia o Ben Bola. Kina itukutuku tale so e nanraki e wakarita ki tiko mai kina ni nandau maka nanraki batambata nambongi mbula tiko na toka lau deba kei na deba na barabi mai nanronga na bua suba kei na usori korobou se rua na mosi na itasiri kei na dolo kei tailebu na toka lau kei maduata na deba kei mbua e na sano da kaunrobe na sano lau kei lo mai viti en raki mamada na nonda banua kana batambata nambongi. Ke mani na turanga kei na marama ngore na itukutuku e na nonda banua ke na itukutuku e na besa I burabura bakakina na itukutuku ningito kei na raki. Sabo itini kalimana miniti me rua na kaloko. Anda na rongo da talemanda na itukutuku kei na ibakasala me na tambadaga ni visa. Be unaisi matewai. Membaleta na bagayangata ki ni taleboni kei na kena solitiko be ranangone me ibakawele kei na be kasa ambasi kakina. Yamba ki leila ye kudo endo na kise ke tongaraba.
Dhoruvo yamba kilima ekudhuva ndono ngone lewa yamba kitolu vula walu. Ke hawan yandra walengana vuvale. Ena vuku walengani kudhe vaka edhoria ena kanga rosa rava. Sai vaka wele tuni luvenda na talevoni. Pia membole kianda tiku kina lawa itu kuno kwa yamba kitini ka walongone gaitarato ndo na talevoni mesarava. Me va Facebook, me va Instagram, me va TikTok, Twitter or anything to do with social media. Ke saba social media ngone na lawa itu kunitigo ko ya mokila na nona password. You must monitor. You must guide. Kemba suko na lawa ngone using the social media. Se ya lendo na ngone lebuti ko na mispa nindo ya lendo na ngone kuniki na gekome vikito. Wana sexual offenses and child abuse. Ia ke baka ke to reida na vuni mbasuki ni lawa ya asenga ni andrabo nano tata ke to na ronyo bebesu. Na kisi ko na ngone leila ye kudhu ya na baki to luvula walu etadina leilinga. Na talevoni nei de non riba wele na nei nau na nei mbumbu. Ona ewele na rumo na video call. 2 weeks ruana madha onon rumbula taka toka mora onambula ni via dovi. Nambula taka indo na viwetini. Nobody know about it. Ke asenga ni mavua wakadha na ngone leo leleongo. Ke asenga ni kilai. Ke andanga ikinda dalanga sale ngone leo sale mbukete mai. Nendo yado na kisi ibali ni basu ni san sember ni basu ke rivale do ngole nangir na SOU. Ke to mengele oti ni to rida sangendo release because we have to do the investigation part. Elebu na tina ningendo dhuriani sa su no ngone le amba kitini karo no groshe kila dina tamano mo papa. Iyo. Okay? Ndo tiko bata senga. Odeo ko ebe iko no boyfriend. Ia ni dhuriani onana matenga ni bosi ndo todo nana au asenga sarani kila ni bukete tiko na lubingo. Yodhi menge kila. Edhi wana vula no na kebete no na rungota toko kwa na ngone ketena. Kendo na tina menge ndo kai tiko vikito. Au asenga sarani kila ni bukete tu na lubingo. Lebu na ngona ndo seba ke utala tina ni ngone. Bale to ndo vimba ina bono ni basu. Senga iko lasu. Iko ndo no mo kila ve vula iko buliana yaya ni ngone. Ia, pina ka lebu. Nui taki ninda nanga i wakana ana nui tiko i kia. Ta pei tala no ataka. Bale tani saia zo baka lebu tiko. Ta baka inga taki ni taleboni, mera baka wele ikina na ngone. E pau di tale tunga baka lawa. Na kene i kuri, enda nanga i rongoza tiko na nonda ngauna ni mataka. Pei una isi mati wai, ena tambadaka ni o visa. Sabo i tirika runa miniti me rua na kaloko na tatau ena rua, sabo ka pina pina ka tiko ni baka lebu. Isa Jim Turanga pina ka baka lebu. Pinaka lebu na sema tiko mai iyo na ngauna ni andi seri toa una numa tiko ngana no muse meke toka mai kia ena rara na Albert Pake suwa dona singa na ngai me toma na tale se iyo sarau toro tiko na no visureti au na sanga mo na ngai ngolea ni na tukutuku mo na ngai ngolea ni mo le redi ko sara wata kena no mulori ndeka au na bondolori wabo ki tumanda mai Amerika ena be bonua ondo telepa bula bina kalo salini mbawale bula vina kama Illinois Kelowna ke kemuni na kanda ni sa semarot ko mena singa lebu endai o sa boga bina ka tiko bi kemuni bina ka boga lebu na nomoni sema tiko mai en radio mbulan dua bata en singa lebu endai San Francisco ni kauti kenda bata mai me dobana non tanga una kataraba ni samode.
Nonda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio Bulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai.